kubor nakaslem jong Nongdie Hima. Kinangkat kam kasang GSU Jhur Circle, ringkat ka jingat relang marka GSU sang Knieh, menegas ngi klalit kenang man kendo ikibisang di Jhur desa hayu musyang Jhur. Hadian ka jingak jingtip ya ka jing shalek bor ya ki bisang di daki kat tokat nengut ki pulit ya ki badi Jhur desa hayu musyang takabakani ya ki Jhur ki sa jongki pala tap ya ki hakakali pulit. Perkasang kala dawaru na kasarkar bagi dia Siew ya ka bailut kesan jong ki Nongdie Jhur. Kinang ilam kasang bat ringkat bat ki dekat kila lom lang kini Nongdie Jhur bat kila rung bet ka compound ka office UDC bat kasang kila yo bani keren bat UDC bat ulah kular ban shemkia halor kini ka pang. Hadian ka jinga keren bat kinang ilam kasang bat kinang sang yo hayo musyang. UDC ke West Jantai Hills, hadian ka jinga keren bat ki dekat kasang ulah pak ban shem ki kerteng ki bisyak kini ya ki Jhur ki so Wan sala ban Siew ka bailut kesan Shah kini Nongdie Jhur. Shushu ka sang kal ajing mut ya ka bor district ban penbiang ya ki jaka bapura kenang baki basong de kini alat ban ya dia thiet bat ban lat ya ki jingkulmar bat ki bor ka an bat ka ju ka por ban bot renti ru ya ki hukum ka kat ka khya kenang ban lat ya ka jing bit covid kat khandai. Nakaliang kasang ru ka songotanat halor ka jing shem khya UDC ban ailat ikinong sang yo bat kinong dia madan ban song de ha ka jaka ka babiang. Henry ka song ha kinong dia madan bat kinong sang yo ban penyo ya kita ki jaka. Kasang ru kala kentu syabaro ki pat ba ban netre lang hakum kani kapor bat ban buram ya ka an tanat ka koi ka kya ban lat ya ka jing bet uknyang jimpang covid kat khandai bat ban lat no na kani ki jing khang dam ka blan ne slem ha. Siew. Dan layu kita wah tugas ni lah. Wah, wan ini pulit tuan. Apa itu le abor gitu. So dong kita hak intern nak game telefon bo lagi. Tapi menuju lagi kok kubor itu. Em kita ting senyam mah berabru. Sudah reklam mau di sini tak tahu ini tu orang kagak bayar tu kan ini menuju Jhur dari dok lagi. Senyap tak apa. Tapi we wan dah reklam mau di sini tak tahu jadi kebentar tahu ini ismat yang saya GSU tahu siap kiai tahu komplek kulit tahu nam yo kita kerkoman ke dewa che jadi dewa tahu kom sah. Tapi kami itu dewa ni cepila yo tahu kom wani. Nam wani orang pila lele ni na. Lah pasal tahu itu yo pun ubud ini pendon yang ni kan tak dapat kia. Tak. Tetap iklan di sini dah tende di sini orang tak yo banyak pi orang tahu Jhur ni kelam apa ke? Apa West Health District. Tak mau tak waktu bos gila berkomlek lah tak orang kejut ke beruami sini lagi. Hai sini dia. Tapi orang kata imam abi itu jangan say. Kalau we open chair tapi ni berapa bila kami kita kenrat yang pi, dua pat jadi. Kita kenhut association yang pi. Dengan senyawa tak ni kami kita start buat yang kuman. Pecen dilum nyelang terapi. Kita tu kata gua biang dengan association yang pi. Dia kelamu di sini ada XCDI dengan say. Jadi kalau di sini yang bahasa Asian dia untuk itu kan tahu orang biang saja. Untuk jual lagi umat TV tahu dah. Ayo ke Sondai. Mana Sondai lepas tu di sini tahu dah jual tahu saja. Nelian juga seng GSU mentasi. Hadi mai ibu kubor kepala abi hagasi sejan. Hagaba ki pulit kira let dan bor bagi lapan ik bor kini ki nongsong yo bo jaba yang museum. Iba kedon ni gaba kabam I tenat kar komle bakar kom Knieh ki Jhur bar kom Jhur leng sang ni su thu ba kadon ke jingkta lada ki Shah le kom ni ka por ki su thu bat kom Jhur hari por lockdown kadon kam jing trelang apa deng ke district administration ki pulit bagi Nongdie jing di mental ski ne leng jungi la yo bandum mandang ye kini boro ki bahasa Knieh Jhur dong ki la yo berkendu ru yo deputy commissioner jang West Jantai Hills mental ski la yo ru banekran alor ki mat ke bayadai bakal ke jingle dan bor ki pulit apa yang musyang ha bagi Knieh ki Jhur jong kini Nongdie apa ini Nongdie kinong song di apa arusong di ni apa yang musyang kebanang kong ni dawa dengan sang kalong ba dan kam bande compensation ini kita ki Jhur ki bala chakni ki pulit nama ba pemla ban ai biang ni ki Jhur dia bala Knieh nama gede ki mar ki mata ki bapot ni ki bansa senio no jadi yang jongi ngila kuntu ngila dawa no disi budai ban Ini ban Siew merdor bagi dairu ban ai ka jaka ka babiang ini ka jaka ka bolong open space ka ba light lut ini ka ba lut ya gini ka ba song di madan ban lat na kata ka jing ya khapnya apa yo ni apa kan yo musyang ni yo rem hang ni
sekawin ni juga seng ni kenturu yagi Nongdie madan nene gini Nongdie jindi hapo yang musiang bagi teru ban burom ya kaan ni kata kaan yang tan ko pek kia ban lat naga lockdown nene gini jing khangdam ka ba slam ha mang i glane kum ba arbanai i kentu yaki bakin dan kam ban ya burom ya kata kaan yang tan ka kia namar ba dan kam ru ban song ban ya jingai kada no seperti kada katuman ngada ya kangan gi kana to baile u ya kangan gi kana baile gi ka sarkar dia ngawat watam yo kalam ka sarkar ngam tam yo kalam ka sarkar ni pha baile ngawat watam yo chema yo jinjar yo ngahayung na bah ka sarkar ni mu ye go ye ngai ye le tanga kangan gi kana ka tele ka sarkar ni yo go ye te kangan te jara yo ngatam ban sia taman Belai kerja Siew, pada wan ira PE ni jing duk jing yang i, pensnya kau PE man lagi kerjing isnai PE beru lama, i beduk. Dah lor pada kisi Tommy katele man tulis kile klem kor standar PE beru pada hau ki dai hau untuk beli toi, untuk beli kemi ai cheni sisiro. Lai duk beru kor ki kata kerjing jengai le tam kata pom ong gi kata kejut corona mah. I dah le kau